نننې زمون سبق سورة البقرہ دویم سپارہ آیت نمبر 245 خوانوالے تر 247 آیات پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. من ذا الذی سوکت آغا کس یقرض اللہ قرضا حسنا چی ورکول اکی اللہ تورکول خیستا فیضاعفه له اضعافا کثیرا نو دو چند بکی دی مال لرا د پار د اغو پا دو چندائی دیر سرام واللہ یقبض و یبسط او اللہ تنگرا ولی او پراخرا ولی و الیہ ترجعون او دی اللہ تبتا سوا پسکڑے شئی. الم تر الى الملئ من بنی اسرائیل آیا تنگورے مالدارو د بنی اسرائیل تا من بعد موسیٰ پس د موسیٰ علیہ السلام نا اذ قالو کلچ اویل دین لنبیین لہو مبعث لنا ملکم اذ قالو کلچ اویل دین لنبی لہو مبعث لنا ملکا کلچ اویل دی پیغمبر خپلتا مقرر کزمونگ د پار بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگو کو منگ پلارد اللہ کی. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا اویل پیغمبر تحقیق سرا نزدی ایتاسو کپرس کلیشی پتاسو باندی جنگ اللہ تقاتلوا دا چ جنگ با ان کیتاسو. قالو اویل دی وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چس دی منگ لرا چی جنگ بنکو منگ پلارد اللہ کی. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا او تحقیق سرا یستل شویو منگا د کورن زمنگنا او د زامنو زمونگنا من دیارنا و ابنائنا د کورنو زمونگنا او د زامنو زمونگنا. فلما کتب علیہم القتال پس ہر کلچ پرس کلیشو پدائی باندی جنگ تولو واوڑی دل دی الا قلیلا منہم مگر لگ دین وانڑی دل. واللہ علیم بالظالمین او اللہ پو دے پا ظالمان باندے. وقال لهم اول دیتا نبیهم پیغمبر ددئی ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا یقینا اللہ قد بعث تحقیق سرا مقرر کردے لکم د پارستاسو طالوت ملکا طالوت بادشاہ. قالو اویل دی انا یکون له الملک علینا سرنگ بشی دلر باچاہی پمنگ باندی ونحن احق بالملک منہو او منگ دیر لائک یو پا بادشاہ حد سرا ددنا ولم یؤت سعتا من المال او ندور کڑے شویدتا پراخی د مال. قال
اویل پیغمبر علیہ السلام ان اللہ اصطفاہ علیکم یقینا اللہ ورکڑ دے دلرا پتاسو باندی علیکم پتاسو باندی وزادہو بسطتا فی العلم والجسم او زیاد کرے دے دلر طاقت پا علم او ہمت کے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء او اللہ ورکی باچائی د دنیا چالی چی خوخشی واللہ واسع علیم او اللہ پراخ علم والدے